Yes, reka mbashimire cyane kandi mbahe ikaze mwamaze gukanda subscribe kuri Sano TV official kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu byiza cyane bitambuka kuri uyu muyoboro bikomeze kubageraho kandi bibanogere gatanu kuri gatanu. Reka nanone mfate umwanya mbahe ikaze mu makuru yo muri aya masaha, amakuru meza cyane kandi agezweho. Nsaba kugira ngo uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wanyura muri comment section ubundi ukakitugezaho, kandi nongere ngusabe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ntacike bagenzi bawe, kanda kuri share kugira ngo nabo abagereho gatanu kuri gatanu. Ubwo rero twihuse cyane turaza kwifashisha ku murongo wa telefone mugenzi wacu Jean Paul watembereye rwose akerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, atubwire byinshi biri kuhavugwa, atubwire biri kuhabera, atubwire akantu ku kandi uko urugamba rumeze. Jean Paul, uraho neza? Turashima Imana nta kibazo rwose. Mwebwe mumeze mute? Muri centre ya Nyangezi. Ese ko ejo duheruka ngo muri Nyangezi Wazalendo bigamba ngo bagomba kunywera amazi i Bukavu, byarangiye bite?
abantu bamenya ni uko muri Mwenga yo makumyabiri na gatatu ikaba imaze kwinjira muri teritwari ya Mwenga yari iri Walungu kuko niba yinjiye teritwari ya Mwenga urumva ko n'ubundi bubwira ishyize hagati y'ibirwa muri iki gitondo itumye yo makumyabiri na gatatu isiga ifashe Mwenga ariko ziragera kuri teritwari ariko igice cyane gifite nacyo igice kinini cyari ahitiriwe rero ubona ko makumyabiri na gatatu cyangwa se twirwaneho iragenda rwose irwana kandi ifata ibindi bice ubwo mu kanya twashiduka igeze no kuri Mwenga ko igeze na Mwenga kuri teritwari cyangwa se ikagera no kuri Mwenga bita Kamituka. ngaho nguko ko numva bitoroshye gusa ngo andi makuru ngo nuko ngo M23 ndetse no kwicara ku meza hamwe n'ubuyobozi bw'Kinshasa ngo itariki ishobora kuba yamenyekanye. Kwa mama none se wabonaga ari umwana kuko ushobora kuba ari umusirikare koko nk'ukuntu babivugaga 13 umwana ntabwo yaba umusirikare ntabwo bishoboka. Okay, Jean Paul reka mushimire cyane. Okay. Uwo ngo rero ni Jean Paul Mutinuba akaba rero ari umunyamakuru wacu kuri Sano Radio ndetse na Sano TV official. Urumva ko rero aba yatembereye akatugerera mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino agenda akusanya amakuru atubwira uko bimeze. Breaking news ngiye kubabwira nibijyanye n'itariki cyangwa se umunsi M23 ndetse na Congo bizahurira mu biganiro. Ubwo rero intumwa z'umutwe wa M23 n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo none rero hamenyekanye ko zigiye guhurira ahantu bita Doha ni muri Katari mu mishyikirano igamije guhoshya amakimbirane y'intambara hagati y'impande zombi. Ibi biganiro rero ku mpande zombi bizaba ku tariki ya 9 ukwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2025 mu rwego rero rwo gushaka amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Congo nk'uko aya makuru rero yatangajwe n'ikinyamakuru cya Nationim ayo kivuga ko kiyakesha impande zombi ubwo n'uruhande rwa FRDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa ndetse n'ubwa M23. Mu cyumweru gishize nabwo hagaragaye ko M23 ubwo nabayihagarariye bagiye i Doha muri Katari kuganira na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin nubwo rero ibyo baganiriye bitagiye hanze. Ku ruhande rwa M23 rero hari hagiye bita Bertrand Bisimwa uyoboye uwo mutwe n'ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani. Ni mu gihe kandi ku tariki ya 18 z'ukwa gatatu i Doha muri Katari hari hahuriye Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda ndetse na Tshisekedi uyobora Congo aho nabwo bari batumiwe n'uyu nguyu Emir wa Katari yari abatumiye. Icyo gihe byavuzwe ko rero baganiriye ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo nicyo baje kubabitsaho bose uko ari abo bagabo bari bahuriye hariya. Igihugu rero cya Katari gikomeje gushyira imbaraga mu gukemura amakimbirane y'intambara mu burasirazuba bwa Congo ndetse no mu karere muri rusange. Ariko rero nubwo biri uko nguko leta y'Kinshasa yo iracyashinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri iki gihugu cyabo by'umwihariko mu burasirazuba. Ibyo u Rwanda rero rwakomeje guhakana ahubwo rukavuga ko iyi leta y'Kinshasa idafite ubushake bwo gukemura amakimbirane y'intambara ari mu gihugu cyabo. Umutwe wa M23 uherutse kwemeranya n'ingabo za Samia DRC ko ku butaka bwa Congo
ubwo bababwira ko rero bagomba kuhava. Nyuma yaho rero izi ngabo zari zaraje gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23. Ubwo rero bageze barababwira bati rero turabarambiwe, nimugende rwose ntacyo muri kudufasha, ahubwo icyo muri gukora nuko dusahura. Ngayo nguko rero ni breaking news zari zigezweho muri aya masaha. Gusa mbere yuko soka cyangwa se nsoza ikiganiro, reka mwibutse ko tuba turi kumwe na Holy Studio nziza rero igukorera amajwi n'amafoto n'amavideo byiza cyane. Waba ufite ibirori bitandukanye, inama, ubukwe ndetse n'indi misango igiye itandukanye, baragufasha rero bakaguha amafoto meza cyane, bakagukorera video mu bukwe bwawe, sound ikaba imeze neza cyane, byose barabikora. Baherereye i Rubavu mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi, ku muhanda werekeza kuri Petite Barrière, ku gahanda ka Sansenike kari mu ruhande rw'iburyo uva kuri Rwanda Revenue werekeza kuri gare, niho wabasanga. Urabwirwa n'icyapa kinini cyane cyura ku gahanda ka Sansenike cyanditseho Holy Studio. Nimero zabo rero ku bindi bisobanuro ni 0782 465213. Ubwo rero reka mbashimire cyane, izo zari breaking news zigezweho. Mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo aya makuru akomeze abagereho kandi abanogere atabacitse, kandi Imana ikomeze ibaho umugisha. Ndabashimiye cyane.